Kay diapi munasqa khuyamasi, uhkusi watejmanta tinkunakuy qankunawan. Kunandia parlaspa kasun yachaymanta, chantapis chay yachaypi kawsanamanta. Kay kikinta parlawanchik apóstol Pablo, kay libro de Romanos capítulo 6, versículo 3 nin kay hinata. Chayri manachu yachanchik Cristo Jesús pi tukuy bautizasqa kajkunaqa wañuyninpi bautizasqa kasqanchikta? Kay librupi noqanchik 15 yachayta tarinchik. Primero niwanchik Jesucristuwan kuska kawsakunata. Paywan purispa sapadiya kusikuyta atiyta kallpata tarispa kasun paypi. Chantama ñasawanchik sapuqninchikta paypi mask'anata, chantapis bautizakunata. Imataq kay bautisuri? Watejmanta kutiri, p'ultikuspa yakuman noqanchik munasqa khuyamasi, chay ukhupi noqanchik pampachasanchik tukuy huchanchikta. Jesucristo chanta urqumuwasun mosoq kawsayman. Chanta niwanchik kuska munasqa khuyamasi, munakunata Jesucristo wañuyninta, porque noqanchik wañuyninpi salvación tarinchik, chay wañuyninwantaq bautizasqa kanchik. Ama kayta qunqaychu, Jesucristo askata ruwasan kawsayninchikpi, chayman hinataq kutichispa kana kunandia. Diospaq yanapayninwan kanachik kunandia k'ayakama.